kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ili tuweze kulisikia neno la Mungu. Iyo tugeze hano mu nzu y'Imana, tukifika hapa katika neno la Mungu, Satani azayinjira muri twe. Shetani naye huingia katika sisi. Hari umuntu wagiye aja mu kuzimu. Kuna mtu alienda akaingia kuzimu. Iwe aravuga ngo azaza mu itorero ry'Imana. Yeye akasema anakujanga kanisa la Mungu. Nubwo bokinga madirisha bagakinga imiyango, hata wakifunga madirisha na milango, ariko ngiwe azayinjira. Lakini yeye huingia. Ngo akaja ku matwi y'abantu ngo no muri mazakora. Yeye huingia katika masikio ya watu, ndio kazi yake. Ngo kugira ngo abantu ndibumva ijambo ry'Imana, ili watu wasisikize neno la Mungu. Nico gituma abantu batari mu gukira. Ndio sababu watu hawaponi. Ngo bakizwa n'ijambo ry'Imana bahinduka kubw'ijambo ry'Imana. Hawaokolewi kwa sababu ya neno la Mungu. Kuko Satani ahagaze ku matwi yabo. Kwa maana kuna ibilisi kwa masikio yao. Ariko bene data, lakini mandugu, umenye ko data urwana n'umwana. Tujue kwamba tunapigana na adui. Azatubuza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Yeye anatukataza ili tusikisikie neno la Mungu. Ry'Imana ryo zaridukiza. Na tena neno la Mungu utuponya. Uyu munsi ijambo dufite, siku ya leo neno tulionalo ni ijambo twagise ngo numuburo. Ni neno ambalo tumesema kuonya. Muzi kuburirwa. Kuonya. Iyo umuntu aburiwe, mtu akionywa, ngo hari ikintu kibi, anaambiwa mahali pale kuna hicho kitu kibaya, uzugaruka kanyura indizira, unarudi unapita njia nyingine. Ariko iyo hanyuze, lakini ukipita uzugwa mukaka, unapata na shida. Uko nukuburirwa. Hiyo ni kuonywa. Baba akuburiye, wanakuwa wamekuonya. Je, umunsi umwe baramburiye. Siku moja walimuonya. Icogiye muri songa mbere, siku hiyo kwa itika songa mbele, bigeze kumpiga mwanze kumugiriye, abasirikari bakaza kumfata. Wanajeshi walikuwa wanakuja kumchukua. Bakamburira nkarara mu gihuru. Walikuwa wanamuonya anaenda kujificha. Akavuga ndara mu yindi nzu, ama anaenda kwa nyumba nyingine. Ariko ngo buce, lakini kesho yake barambwira bati ijoro baza kugufata. Wakasema usiku huu wanakuja kukuchukua. Nani maze kunubwa ndavuga ngo nienda ntibaza. Alikuwa amechoka, kasema inawezekana wakuji. Ndaryama. Akalala. Ngo mara kuryama mu saa 6. Baada ya kulala saa 6, numva bati kokoko. Akasikia wamebisha mlango. Bati zuka. Wakasema amka. Ndesimba kinguli. Akasema siwafungulii. Bati tulichara ku mwango. Akasema wataketi kwenye mlango. Uchabwire. Asubuhi na mchana azorosohoke. Atatoka tu. Ndakingura. Akafungua. Barantwara. Wakambeba. Ariko nuko ntumvishe kuna naburi. Lakini kwa sababu hakusikia kwa vile alikuwa ameona. Sinumva barantwara. Hakusikiza, wakambeba. Ariko murukerande batoroka. Lakini akatoroka tu. Batoroke namaje mu kiraro. Alipotoroka akaenda katika zizi. Imba bivuyemo. Akawa ametoka hivyo. Ariko bari bamburiye. Lakini walikuwa wamemuonya. Natwe bene data uko nukubura kwisi. Nasi mandugu, hivyo ni kuonya kwa dunia. Ariko ijambo ry'Imana riri mu kutuburira. Lakini neno la Mungu linatuonya pia. Likatuburira likatubwira ngo dukore ibi cyangwa tureke gukora ibi. Linatuonya, linatuambia fanya ili usifanye hili. Mbere yo kwinjira mu ijambo, kabla tuingie katika neno, izina Yona, jina Yona yitwa ngo ni inuma. Inaitwa ni numa. Njiwa. Ni njiwa ama numa tu. Yitwa ngo ni inuma. Inaitwa njiwa. Umwanditsi ni Yona. Mwandishi ni Yona. Mwene Amitai. Mtoto wake Yonatai. Iki gitabo kigira sura 4 gusa. Kitabu hiki kinazo sura 4 tu. Ni verse 46. Na verse 46. Reka tuanze tumrekera aho Yona. Wacha tuachie hapo Yona. Tuanze mufata aho ngaho. Shikeni hapo tu. Ko turihuta. Tunaharakisha. Ijambo batugana ijambo ry'umuburo. Neno limatuambia ni neno la kutuonya. Imana Mungu ibwira Yona. Akamwambia Yona. Aho ku sura ya mbere. Hapa katika sura ya kwanza. Ibwira Yona ngo genda uje Ninewi. Kamwambia Yona nenda Ninewi. Yona yanga kuja Ninewi. Yona akakataa. Yona aragenda atereka hunga Imana. Yona akasema acha nipotoke Mungu. Atereka nigende Tarshishi. Wacha nikimbie niende Tarshishi. Aramanuka ngo Yopa. Akateremka kaenda Yopa. Asanga y'ubwato buhabugenda. Akapata meli ambayo ilikuwa inaenda. Yinjira mu bwato. Akaingia ndani. Ati mpuzi Imana. Akasema nimekimbia Mungu. Singenda ngo je Ninewi kuhaburira. Mimi sitenda Ninewi kuwaonya. Hari impamvu. Kwa sababu kulikuwa na lengo. Ndazibabwira. Atawaambia. Yona aramanuka. Yona akaenda. Yurira mu nguge. Akaingia katika safina. Aragenda tinda guhunza. Akaenda akasema nimekimbia. Amaze gushika mu nguge. Alipofika ndani ya safina, abandi bose barurira. Watu wengine pia wakapanda. Ngo bashika mu nguge. Walipofika katika safina, haba umuhengeri mwinshi.
kukawa na upepo mwingi, haba umuhengeri mwinshi, kukawa na upepo mwingi. bafata ibintu byose byari mu nkuge, Wakachukua yote yaliyokuwa ndani ya safina, babisuka mu nyanja, wakaangusha katika bahari. bati ni nyanja yo tuzi, Wakasema inawezekana kwamba bahari itatulia, birananirana. ikashindikana. Baravuga ati tugire gute? Wakasema tufanyeje? Bati tugire ubufindo. Wakasema tufanye ukarabati. Ubufindo bufata Yona. Walipofanya ukarabati ukaangukia Yona. Baramubwira ati Yona, Wakamwambia yewe Yona, basanga none ngo abantu bose barimo basenga Imana yabo, wakapata wengine wote wanaoabudu Mungu wao. babanuka mu nkuge basanga Yona kiryamiye karacecetse. Waliposhuka katika safina wakapata Yona Baravuga ametulia. ati yewe Yona byuka. Wakasema yewe Yona amka. Ese umeze ute? Je, na mambo namna Uri gani? nyanja uko imeze? Ona vile bahari ilivyo. Uri umuntu ukora senga ikigirwamana ciwe, Kila mtu anaomba miungu yake. nawe gusa waryamye. Wewe tu umelala. Arabyuka, Akaamka. ngo abyuke. Alipoamka Baramubaza batese uvuye he? wakamauliza umetoka wapi? Ukora imirimo ki? Unafanya kazi gani? Kurasha he? Unaenda wapi? Aravuga ati ndi umuheburayo. Akasema mimi ni Mhebrania. Bati uyu muntu yahunze Imana, Akasema huyu amekimbia Mungu. n'uyu ni wabiduteye. Huyu ndiye amesababisha haya. Bari bakwisega ubufindo bwafashe Yona. Walikuwa wamefanya ukarabati na umeonyesha ni Yona. Bati none tugire dute? Wakasema je, tufanyaje? Yona ati ndakundi mumfate munte mu nyanja. Yona akasema kuna namna nyingine, niangusheni katika bahari. Abandi tese tuziyo mu maraso yawe. Wengine waseme tuulizwe damu yako. Yona ati ndakundi kuva mu nyanja ituriye. Yona akasema ili bahari itulie. Bagerageza gusubira hakurya bavuye, Wakajaribu kutoka ulikotoka, birananirana. ikashindikana. Baramufata, Wakamchukua, bamuta mu nyanja. wakamwangusha katika bahari. Ngo bamuta mu nyanja, Walipomwangusha katika bahari, urufi ruramumira. samaki kameza. Urumva ubuhanga bw'Imana? Unasikia ujuzi wa Mungu. Rufi runini rurasama ruramumira. Samaki kubwa ikamweza. Yona aguma munsi y'urufi. Yona akabaki ndani. Reka tuanze tugende gutya. Acha twende hivi. Hariho nk'amajambo nk'atatu cyatumye Yona ataja Ninewi. Maneno 3 yaliyomkataza Yona kwenda Ninawi. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Abashuru nyine b'Ninewi. Abashuru. Watu wa watoza ushuru wa Ninewi. Ngo barabanzi b'Isiraheli. Watu wa Ninewi walikuwa wamekataa na Israeli. Ngo barabanzi babo. Walikuwa maadui. Yona yanga kujayo. Yona akakataa kwenda huko. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ngo bari bishe se wa Yona. Walikuwa wamemwangamiza babaye Yona. Yona yanga kujayo. Yona akakataa kwenda huko. Ijambo rya gatatu. Neno la tatu. Yona ngo yarazi kuko Uwiteka agira imbabazi. Yona alikuwa kwamba Mungu ni mwenye huruma. Iwe Yona aza kwenda ngo abantu b'Inabi bose barimbuke. Yona yangetaka wale waangamie. Iwe yarashatse ngo barimbuke. Yona alikuwa anataka waangamie. Ahi Ninewi, Hapa Ninewi. Imana azimutumira Yona. Mungu alipomtuma, kwa sababu alimtuma. Ninewi Huku Ninewi hakorewe ibyaha byinshi. kulikuwa kumetendewa dhambi mingi. Ibyaha ngo birazamuka. Dhambi zikapaa, Ngo bigera ku Mana. zikafikia Mungu. Imana iravuga ngo ngiye kurimbura Ninewi. Mungu akasema nitaangamiza taifa la Ninewi. Ngo haveho hashireho mbatwi. Nitaangamiza waishe wote. Nibwo Imana yatumye Yona. Ndipo Mungu alimtuma Yona. Ariko mva ibyaha byari Ninewi. Lakini dhambi zilikuwa Ninewi. Ninewi ngo hari ubwishanyi burenze. Ninewi kulikuwa kuua sana. Abantu ngo baragambaniranaga bakicana. Watu walikuwa wanafanyana vibaya, wanauana. Nguku nanone ibintu bimeze. Kama hivi kulivyo. Nguku ibintu bimeze. Kama hivi kulivyo. Uko niko ibintu bimeze byanone. Hivyo ndivyo vitu viko. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ngo hari kinyoma. Kulikuwa na uongo. Abantu ngo bakabeshera abandi. Watu walikuwa na udanganyifu. Umuntu akabagenda akabeshera ubundi kintu atakuze. Unaenda unadanganyia mwingine kitu hajafanya. Ijambo rya gatatu. Neno la tatu. Ngo hari ubusambanyi. Kulikuwa na usherati. Ubusambanyi ngo burenze. Kulikuwa na usherati wa hali ya juu. Ijambo rya kane. Neno la nne. Ngo hari uburozi buteye ubwoba. Kulikuwa na uchawi wa hali ya juu. Bararogana pe. Watu walikuwa na uchawi. Ijambo rya gatanu. Neno la tano. Abantu ngo b'Ninewi bagira urugomo. Watu wa Ninewi walikuwa Kandi abantu bagize urugomo. Walikuwa na makundi. Baza bakora ibyaha. Na tena wanafanya dhambi kupitia makundi hayo. Ijambo rya gatandatu. Neno la sita. Ngo basengaga ibigirwamana. Walikuwa naabudu miungu. Amaze ngo ibyaha birazamuka. Baadaye dhambi zikapanda. Ngo bigera ku Mana. Zikamfikia Mungu. Imana iravuga ngo nkwiye kurimbura Ninewi akavaho. Mungu akasema napaswa kuangamiza Ninewi. Ngo hagashira rwose pe. Ili yote itoke. Imana iri bwatumaga Yona. Mungu akatuma Yona. Yona aragenda. Yona akaenda. Yona amaze kugenda. Yona alipoenda.
amaze kuja mu nda y'urufi alipoingia katika tumbo ya samaki yagize mu minsi 3 alimaliza ndani siku 3. Warufi ngo ruramujana rumuruka ku musenyi. Samaki hiyo kempeleka mpaka kwa msenyi. Yona ngo aragenda jana ubutumwa Ninewi. Yona kaenda kapeleka injili katika Ninewi. Amaze kujana ubutumwa Ninewi. Alipopeleka habari hiyo Ninewi, warababwira ngo hasigaye iminsi 40. Akawaambia kuna baki siku 40. Ngo Ninewi hakarimbuka. Siku 40 na Ninewi kutangamia. Ngo wari umuhana munini cyane. Ilikuwa jiji kuu sana. Abantu ngo bawugendaga mu minsi 3. Watu walikuwa wanatembea ili wamalize siku 3. Ariko Yona ngo ugenda nk'umunsi umwe. Lakini Yona akatembea siku moja. Wagenda havuga ngo hasigaye iminsi 40. Akaenda kisema siku 40 zimesalia. Ngo Ninewi hakarimbuka. Ili Ninewi kuweze kuangamia. Hasigaye iminsi 40. Siku 40 zimesalia. Ngo Ninewi hakarimbuka. Ili Ninewi kuweze kuangamia. Abini nawe ngo amare kumva makuru. Watu wa Ninewi waliposikiza habari hiyo. Abini nawe ngo bumva makuru. Waliposikia habari hiyo. Bamaze kumva makuru. Baada ya kusikia habari hiyo, ngo bambara ibigurira. Wakajivisha magunia. Baravuga bati twese twambara ibigunia. Wakasema sote tuvae magunia. Kandi dusenga Imana. Tena tuombe Mungu. Ndihagira ikintu cyacu kirya. Kitu chochote chetu kisikule. Natwe nditurye. Nasi tusikule. Amajambo ngo ragendagera ku mwami. Maneno yakaenda akafika katika mfalme. Umwami ngo ava ku ntebe y'ubwami. Mfalme akatoka katika kiti cha enzi. Ngo yambara ibigunira. Akajivisha magunia. Ngo yicara mu ivu. Akaketi katika jivu. Ngo aravuga ngo na akasema abantu bose b'igihugu canje. Kila mtu wa hii nchi ngo twambara ibigunira. Tujivalishe magunia. Ngo habe n'amatungo yacu. Hata mifugo wetu. Umunsi ngo ntarisha. Siku hiyo hakuna kupeleka kula. Kandi ngo ntanywa amazi. Hata wakunywi maji. Ati ngo hari. Akasema inawezekana. Imana yo mwijuru yotugirira imbabazi. Mungu wa mbinguni anaweza tunehemia, anaweza kuwa na huruma kwetu. Imana yo mwijuru yotugirira imbabazi. Mungu wa mbinguni anaweza kuwa na huruma. Kandi arababwira ngo, na tena akawaambia ngo buri umuntu wese areke ingeso yiwe mbi. Kila mtu aache tabia zake mbaya. Ati turebe kuko Imana yotubabarira. Tutazame kama Mungu atatusamehe. Umuntu wese areke ingeso yiwe mbi. Kila mtu aache tabia zake mbaya. Nimba waroga gureke kuroga. Kama wewe ulikuwa fanya uchawi uache. Nimba wasambana ureke gusambana. Kama ulikuwa msherati uache usherati. Nimba wari ikinyoma ureke kurebesha. Kama ulikuwa muongo uache uongo. Nimba wasenga ikirwa Imana ureke gusenga. Kama ulikuwa unaabudu miungu uache. Ati turebe Imana yo mwijuru. Tutazame Mungu wa mbinguni. Imana yo mwijuru. Mungu wa mbinguni. Nimba yotubabarira. Kama anaweza tusamehe. Imana ndiye yababuriye. Mungu alikuwa amewaonya. Imana ngo irebe mu mitima yabo. Mungu alipangalia katika roho. Ireba ngo baretse ibyo bakoraga. Ikaona wameacha yote waliokuwa wanafanya. Imana ngo irigarura. Mungu akarudisha. Imana ngo irigarura. Mungu akajirudisha. Amaze ngo irababarira. Alafu akawasamehe. Yesu ashimwe. Amen. Ese woreka inzira zawe mbi. Je, ukiacha njia zako mbaya? Yesu si umunyembabazi. Yesu ni mwenye huruma. Yesu si umunyembabazi. Yesu ni mwenye huruma. Ariko abantu barimo kwanga kuva mu nzira mbi zabakora. Lakini watu wanakataa kutoka katika njia mbaya. Ariko yaravuze ngo mwese umuntu wese ahindukire. Lakini alisema nyote mgeuke. Ave ngo mu nzira yiwe mbi. Toki katika njia zenu mbaya. Nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi. Mkibadilika na kutoka katika mienendo zenu mbaya. Ingeso muhaye mukora mbi. Matendo mnayotenda mabaya. Imana iracari nyembabazi. Mungu bado yu mwenye huruma. Imana iracari nyembabazi. Mungu bado yu mwenye huruma. Imana iracari nyembabazi. Mungu bado yu mwenye huruma. Imana izibabarira. Mungu anasamehe. Imana izibabarira. Mungu anasamehe. Ariko ikiriho ubundi iki gihe kiriho. Lakini wakati huu yale ambapo yapo. Kwihana nibigoye. Kutubu ni jambo ngumu. Abantu bari mukanga kwihana. Watu wanakataa kutubu. Ariko nimba wanze kwihana. Lakini kama wamekataa kutubu. Nyuma yaho hari urubanza. Baadaye kuna hukumu. Hariya hirya hari urubanza. Hapo kando kuna hukumu. Abantu bazoja muri Gehenomu. Watu wataingia katika Jehanamu. Kubera ko badahaye bihana. Kwa sababu hawawezi tubu. Ariko uwo munsi. Lakini siku hiyo Imana irababarira. Mungu akawasamehe. Iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo. Dusanga amagambo ya Noa. Tunapata maneno ya Noa. Noa aburira abantu. Noa akawaonya watu. Imana iramubwira ngo. Mungu akamwambia imvura izagwa. Mvua itanyesha. Ati genda ubaze imbuge. Enda ukatengeneze safina. Numara kubaza imbuge. Baada ya kutengeneza safina. Imvura izagwa muzahungiremo. Mvua itanyesha mkimbilie. Noa ndiyacecetse. Noa hakunyamaza. Agenda bibwira abantu. Akaenda akaambia watu.
abantu ntibabyumva, watu hawakusikia, abantu bakaza bakamufasha, watu wakakuja wakamsaidia, bagakomeza kubaka, wakaendelea kujenga, bakaza bakamufasha urubaho bagatera imisumari, watu wanamsaidia ubao, wanapiga msumali, bwaca bakisubirirayo, kesho yake wanarudi, kuko ico gihe nta mvura yagwaga, kwa sababu wakati huo mvua ilikuwa inanyesha. imyaka yamezwaga ni kimwe, Miaka ilikuwa inamesha peke yake, bakavuga ngo si imvura izavahe, wanasema mvua itatoka wapi? ese yo mana Noa si umusazi, siyo mwenda wazimu, iyi mvura izavahe, mvua hii itatoka wapi? kandi ahantu yabarisha inkuge, Na tena mali alitengenezea safina, tihari hegereye inyanja, ilikuwa mbali na bahari. bareba ati iyi nyanja izavahe, Wakitazama wanasema bahari itatoka wapi? aya mazi azavahe, Maji haya yatatoka wapi? Noa ni gute, Noa ni namna gani? bivuze ki Noa ni gute, Inamaanisha nini? Noa ni namna gani? ariko hano mu ivensi y'umunani Hapa katika sura ya 8 Noa yaravuze ngo, Noa alisema, umva uko Imana yabashubije. sikiza vile Mungu aliwajibu. Noa yazaga bigisha rwose, Noa alikuwa anawafunza kweli, ngo babigira ibikino, wakaifanya mchezo, banga kumvira Imana, wakakataa kutii Mungu, none ngo niryo teka baciriweho. ndivyo wame Noa yarabigishije ngo banga kumvira Imana, Noa aliwafunza wakakataa kutii Mungu, arababwira ngo iryo niryo teka muciriweho, akawaambia hivyo ndivyo mumehukumiwa. ariko ku isura y'icenda, Sura ya 9 isura ya gatatu iravuga ngo, sura ya 3 inasema, bagira inama yo kubazanya, wakajishauri kuulizana, bati none Noa yo bavuga ukuri, Noa anaweza kuwa anazungumza kweli, bati habe na gato hata kidogo tidukwiye kwemera, hatupaswi kukubali, reka dukomeze kwinezeza. wacha tuendelee kujifurahisha. Abantu bari mu kuburirwa, Watu wanaambiwa ariko bagakomeza kwinezeza, lakini wanaendelea kujifurahisha na mambo ya ulimwengu, bagakunda kwinezeza n'ivyisi, wanatamani kujifurahisha na mambo ya ariko ulimwengu, ivyisi ni vy'akanya lakini ya gatoya. ulimwengu ni ya muda mfupi. Nimba hawe winezeza n'ivyisi, Kama unajifurahisha na ulimwengu ni vy'akanya gato. ni ya muda mfupi. Noa arababurira, Noa akawashauri, ariko abantu banga kumva, watu wakakataa kutii, abantu baramufasha, watu wakamsaidia, bakomeza kubaka inkuge, wakaendelea kujenga safina, bakaza bagakwita musumari, wanakuja wanapigilia bati uyu msumari, mugabo ameze ati, wanasema mwanaume huyu ni namna gani? bakisubirirayo, Wanarudi tena, ngo buca imvura iragwa. kesho yake mvua ikanyesha. Imvura ngo imaze kugwa, Baada ya mvua kunyesha, Noa ngo yinjira mu nkuge n'abana be, Noa akaingia katika safina pamoja na watoto wake, n'ibindi byose by'inyoni n'ibindi by'inziza Imana yari yamubwiye, na yote ingine Mungu alikuwa amemwambia. babyinjirana mu nkuge, Wakaingia katika safina, bamaze kubyinjira mu nkuge, walipoingia katika safina, Imana yonyine ngo irazishiraho ikare, Mungu akakuja akafunga, imvura ngo iragwa, mvua ikanyesha. imaze kugwa ngo bakavuga ati Noa dukingurire, Baada ya mvua kunyesha, wanasema Noa tufungulie, bagakubita ngo Noa dukingurire, wanagonga gonga wakisema Noa tufungulie. Noa so wari wakinze, Noa siye amefunga, abantu bose bararibuka, watu wote abantu wakaangamia. banja kura hejuru y'amazu, Watu wanaenda kupanda juu ya kurira nyumba, hejuru y'ibiti, wakapanda juu ya miti, zose birarengerwa, yote akafulikwa. abantu bagira bati, Watu wakafanyaje? abantu bararimbuka, Watu wakaangamia, abantu bararimbuka. watu wakaangamia. Ijambo ry'Imana riri mu kutuburira bene Neno la Mungu data, linatuonya mandugu, rikatubwira igihe ijoro n'igitondo, linatuambia asubuhi na mchana, rikatubwira ngo tureke ibyaha, linatuambia tuziache dhambi. abakora ibyaha Wote bazarimbuka. watendea dhambi wataangamia. Ijambo ry'Imana riri mu kutuburira, Neno la Mungu linatuonya, uku ijambo ry'Imana ko riratuburira, neno la Mungu linatuonya, nimugoroba riratuburira, jioni litatuonya, ariko abantu ndi bari mu kumva, lakini watu hawasikii. ariko abantu b'inenewe barumvise. Watu wa Ninewe walisikia. Ese tworetse inzira zacu mbi? Je, situache njia zetu mbaya? Mwabasore mwe tworetse inzira mbi, Enyi vijana tuziache njia zetu mbaya. mwabagabo mwe tworetse inzira mbi, Wanaume tuache njia zetu mbaya. mwabagore mwe tworetse inzira mbi, Wanawake tuache njia zetu mbaya. amaze tugahindukira, Alafu tubadilike. ahari Imana Inawezekana Mungu yo tubabarira, anaweza tusamehe, ariko Imana yo tubabarira. lakini Mungu anaweza tusamehe. Imana ni nyembabazi, Mungu ni mwenye huruma. Imana igira imbabazi. Mungu anazo huruma.
ese ubu muzi ibyaha bihabikorwa? Je, mnajua dhambi zinatendewa wakati huu? Bihabikorwa nk'ibyakozwe Ninewi, Zinafanywa kama zilizofanywa na Ninewi Sodoma na Gomora. na Sodoma na Gomora. Reka mbabwire, Acheni niwaambie, hari umukobwa umwe kuna mwanamke mmoja hari iwacu kwao atwara inda y'indaro. alichukua mimba bila baba. Amaze gutwara inda y'indaro, Alipochukua mimba hiyo, ngoze kubyara, alipoenda kuzaa, ajana umuntu muri toilette. akaenda na mtu kwa choo. Ino muzamuvuga ngo ni muri cyo. Huku mnasema ni msalani ama choo. Amuzaramo nuko atari amazi. Akaenda kamzalia ndani bila maji. Mubagereyo basanga umwana, Walipoenda wakapata mtoto. araho ngaho baramutora. Mtoto yuko hapo, akamchukua. Kumaraga ngo Ninewi usibyo byaze bikorwa. Ninewi pia hayo ndiyo alikuwa anafanywa. Hariya mu Bugande ejo bundi, Hapo Uganda juzi, hari umukobwa atwaye inda y'indaro. kuna binti alichukua mimba bado hivyo hivyo. Wamara kwitwara, Alipochukua mimba, baravugana na wa muhungu. wakazungumza na kijana. Bati tuyikuremo. Akasema tuitoe. Wa muhungu aramujana mushira mu nzu yiwe. Kijana akaenda mpaka kwa nyumba yake. Arazana n'umuganga mushiramwo. Akaleta daktari hivyo hivyo. Ese nanti babimenya rakinga. Babaye mzazi hajajua. Banyiri umwana barashaka barahebura. Wenye mtoto wakatafuta wakakosa. Ariko abandi babaza bati hari inshuti yuri ya muhungu. Wakasema kuna rafiki ya ule kijana. Ngo baperereze barabimenya. Walipochunguza wakajua. Banyiri mwana ngo bafate wa muhungu. Wazazi wa mtoto walipochukua kijana, bati turakwisha ubunyine. Kasema tutakuua sasa hivi. Ati nimureke nza kubereka umukobwa ari. Wacheni niwaonyeshe pale mtoto wako. Aragenda rakingwe mwe basanga ari mwana wa muganga. Akafungua akapata kwa pamoja na umwana adafiti hari. Mtoto hana hali. Inda yaze kuvamwo umwana adafiti hari. Mimba imekataa kutoka, mtoto hana hali. Bafata umwana bamujana mu bitaro. Wakachukua mtoto mpaka hospitalini. Wa musore na muganga bajana muri prison. Kijana na daktari bene data ubu nivyo bihari. Ndugu zangu ndivyo kulivyo. Abakobwa bari mu gutwara inda bakazikuramwo. Mabinti wanachukua mimba wanatoa. Ariko mukibashanga muzoja mu bwami bw'Imana. Lakini mnajiuliza mtaenda mbinguni. Muzajahe. Mtenda wapi? Abahungu bari mu kubahenda. Vijana wanawadanganya. Akaguhenda ngo azagushaka. Anakudanganya atakuoa. Nimugira ubwenge. Kuweni na hekima. Nimugira ubwenge. Kuweni na hekima. Musenge Imana. Ombeni Mungu. Nimuve muri ivyo. Tokeni kwa yote mlio ndani. Nivyo vyabaye Ninewi. Hayo ndio yalikuwa Ninewi. Bene data. Mandugu. Ivyo duhadukora kino gihe. Yote tuyatendao wakati huu. Ninki vyabaye Sodoma na Gomora. Kama iliyokuwa Sodoma na Gomora. Ico nico kizagitera Imana umujinya. Hicho ndicho kinafanya Mungu awe na hasira. Imana ikavuga ngo irarimbura iyi si. Mungu anasema nitaangamiza dunia hii. Mwigeze kumva umugore n'undi mugore bashakana? Ni mshaisikia mke na mke wakioana? Mwumvishije umugabo n'undi mugabo bashakana? Mulisikia mwanaume na mwanaume wakioana? Mwari mwavyumva he? Mshaisikia wapi? Ariko uyu munsi birahari. Lakini siku ya leo yapo. Ngivyo biri mu kwabaza Imana. Ndio hayo yanahuzunisha Mungu. Imana ikavuga ngo ndarimbura iyi si. Mungu anasema nitaangamiza dunia. Bene data. Ndugu zangu, tuve mu nzira zacu mbi. Tutoke katika njia zetu mbaya. Duhindukire. Tubadilike. Nimuhindukire. Mgeuke. Nimuhindukire. Geukeni. Gira dusanga Imana. Ili tuweze kutembelea. Dusanga umwami wacu. Tuzienda kwa mfalme wetu. Tuve mu isi. Tutoke katika dunia. Tureke ivy'isi. Tuache aliyo ulimwengu. Imana iri mu kutuburira. Mungu anatuonya. Mu magambo menshi. Kwa maneno mengi. Ariko abantu bagakomeza kwinezeza n'ivy'isi. Lakini watu wanajifurahisha na dunia. Yako imyambaro iriho kino gihewe. Tazama mavazi yaliyoko wakati huu. Itembewe ni Imana. Mavazi ambayo hayajakubaliwa na Mungu. Ico gihe nivyo vyari bihari. Wakati huyo hayo ndiyo isherekana ko ubusambanyi ari bwinshi. Ishara ya usherati. Nukwambara ihuzu zidakwiye. Ni kuvaa mavazi yasiyostahili. Ihuzu zidakwiye. Mavazi yasiyostahili. Abantu buzuye umwuka w'Imana. Watu waliojazwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni aje mtu anaweza vaa vazi lisiyostahili? Mtu amejazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Unawezaje vaa vazi ambayo haistahili?
Imani tubabarire. Mungu atusamehe. Bene data ko turajahe. Mandugu tunaelekea wapi? Abaja mu bwami bw'Imana. Waelekea katika ufalme wa mbingu. N'abakora ubushake bw'Imana. Ni wale wanafanya mapenzi ya Mungu. Abana bazoza kubana n'Imana. Hao ndio watakuja kuishi na Mungu. Icarana n'umwami. Wataketi pamoja na Mungu. Kwizo bayikoreye. Kwa maana ya yote waliotenda. Bene data, ndugu zangu, kanisa ryacu rya Roki, kanisa letu la Mwamba, uyu munsi niryo rihari bwirwa. Siku ya leo sisi ndio tunaambiwa. Uyu munsi niryo rihari bwirwa bene data. Siku ya leo sisi ndio tunaambiwa. Yeme bana bacu, enyi watoto wetu, nimureke kujanwa n'isi. Acheni kutembea na ya ulimwengu. Iby'isi bizasigara. Ya ulimwengu yatabaki. Ni by'akanya gatoya. Ni ya muda mfupi. Ndababwiye ngo kuwa kabiri twarirangata. Na amewaambia Jumanne walikuwa rangata. Kuwa kane tujarangata. Alhamisi hivyo hivyo. Ni wewe ufite isura nziza. Sio kuna sura nzuri. Yesu zarubuka niki? Je, utapumzika na nini? Ubundi natangaye. Tena ameshangaa. Natangaye. Ameshangaa. N'abakristo. Enyi wa Kristo. Abakristo babaja mu ijuru. Enyi wa Kristo waendayo mbinguni. Amezi 3. Miezi 3. Amezi 3. Miezi 3. Umuntu ndacacu ntuhatanga. Mtu hana fungu la 10. Nimurebe nk'abari abakobwa numvishije ngo ntibaza batanga icacumi. Tazameni mabinti ambao mmesikia. Nimurebe imisatsi yabo kundu bayigize. Tazameni nywele zao vile wamezipamba. Ifite amafaranga ngana gute. Hizo nywele zinazo pesa za dhamana. Yemwe mwabakobwa mwe. Enyi wasichana. Yemwe mwabakobwa mwe. Enyi wasichana. Nimuve muri byo murimwe. Tokeni kwa yote mlio ndani. Muzasigara. Mtabaki. Muzasigara. Mtabaki. Nimurebe imisatsi yabo ko bayigize. Tazameni nywele zao walivyozipamba. Na mafaranga nganati. Hizo ni hela kiasi gani? Ariko amezi 3. Lakini miezi 3. Ngo ntacacumi. Hawana fungu la 10. Nigitangaza. Inashangaza. Nigitangaza. Inashangaza. Twebwe bacu kwari dufite umugabo umwe. Kwao walikuwa na mwanaume mmoja. Yatatanga gicacumi. Kama hajapeana fungu la 10. Ariko yarafashe ipato. Lakini alichukua akamenya ko atarishura yavyikavye. Anajua kwamba ajalipa amejisaidia. Uwo munsi ntiyanywaga meza. Siku hiyo hakuwa na kunywa meza ya Bwana. Ni cyaha mu bindi. Ni dhambi kwa dhambi zingine. Kuriba urumwivyi. Mwizi kama wengine. Aho twavugiye tukavuga n'amaverisi y'igitabo. Enyi tangu tuzungumze hata mavesi za kitabu. Kuko icacumi cyavuzwe n'Imana. Kwamba fungu la 10 lizungumzwa na Mungu. Mana we. Ewe Mungu. Mana we. Ewe Mungu. Mana we. Ewe Mungu. Ariko abantu babahiye ngo ko baraja mu ijuru we. Watu wanajidanganya kwamba wanaelekea mbinguni. Mana we. Ewe Mungu. Tugirimbe bazi Mana we. Tusamehe. Abantu bigisha bargimara mu gitondo na nimugoroba. Watu wamefundishwa neno la Mungu asubuhi na mchana. Ukuri jewe zangira gahinda. Yeye huwa na huzuni. Nderwa na gahinda. Anakuwa na huzuni. Nimba utarumvise icacumuzi uzegera abashumba. Kama hujaweza kusikia fungu la 10 karibia wachungaji. Uzegera abashumba bakubwira icacumi. Karibia wachungaji wakwambie fungu la 10. Abantu bahaye barya bakamwa bakambara. Watu wanakula, wanakunywa, wanavaa. Reka mbabwire sadaka ya hano musi w'iyinga. Sadaka ya hapa Jumapili. Ugize ukwezi uliriya wagiye.
umemaliza mwezi uko ambapo ariko unaniwe kuza gutanga sadaka no mugaseke, lakini unashindwa hata kutoa. Iyi sadaka ni y'amashimwe, sadaka ni ya shukrani, yo gushima ngo Mana warandinze kino cyumweru, ya kusema Mungu kwa ulinzi wako. Iyi sadaka ukavuga ngo Mana niyo ndagushimiye ko wandinze kino cyumweru, unasema na kushukuru Mungu kwa Imana yarinze urugo rwawe cyumweru, Mungu alilinda bomo yako wiki hii, ariko ubuza nishimwe, lakini umekosa hata shukrani. sebene data ko turashahe, enyi mandogo tunaelekea wapi? ko turashahe, tunaenda wapi? ko turashahe, tunaenda wapi? ijuru ryande, bingu ya nani? ijuru ni rya bakuru, mbinguni jeni ya baba mamako. ijuru ni ryande, bingu ni ya nani? ijuru ni ry'Imana, bingu ni ya Mungu. nukuri rizojamwe barikoreye, kweli itaingia wale ambao walitenda kazi, abarikoreye niyo bazinjira wote waliotenda kazi ndio wataingia katika ufalme. ariko abantu babahabibuza uburyo, lakini watu ambao wanajikosesha namna, bafite ubuhanya, hao ni wakuna bazaja shida, muri Gehinomu, hao wataingia katika jehanamu. bazaja muri Gehinomu, wataingia katika jehanamu. abazahekengera imva zamenyo, hao wataingia katika jehanamu. hari umuntu ejo bundi nabonye kuri radio hano kuri telefone, kuna mtu juzi alimuona kwenye simu, uwo muntu agenda aje kuzimu, mtu huyo anaelekea kuzimu. mwamara kuji kuzimu, akielekea kuzimu, kandi agenda yari umukristo, akaenda alikuwa Mkristo, ariko ari ukubera ngo ubukene, lakini kwa sababu ya umaskini aje kuzimu ngo ndio bamuifaranga, akaelekea kuzimu ili wamkabidhi pesa. mwamara gushika kuzimu, alipofika kuzimu, abamareka ba Satani ngo baramuboha, Ibilisi wakamfunga, bamuboha amaguru n'amaboko, wakamfunga mikono na miguu, bamubohesha iminyururu y'umuriro, wakamfunga na kamba za moto, baramukubita wakampiga. baravuga ngo se waje gukora ikano kwa umukristo, wakamwambia je, umekuja kufanya nini wewe ni Mkristo? baramukubita, wakampiga. igihe bamukubita, wakimchapa, ngo agirirwe ubuntu, akanehemeka, ngo abone Imana yamwishoje kumutabara, akaona Mungu wa mbinguni amekuja kumsaidia, imukura ahandi, ikamtoa mahali pale. Imana namubwira ngo ngukuye ahangaha, Mungu akamwambia nimekutoa mahali hapa, ugende uzampamirize mu bakristo uvuga ibyo wabonye, enda ukanishuhudia katika Wakristo wote kile ambacho uliona. ngo arareba abona abakristo bari kumwe babendaga mu rusengero bapfuye, babahamije, akatazama akaona Wakristo wote wamekufa, wameenda wakawashuhudia, asanga ngo bari mu muriro, akawapata jehanamu, azara yavuga, akakuja akazungumza, ati abantu bariyo baragowe, akasema wote walioko, abantu bariyo baratesetse, watu ambao kuko wanateseka, nonda aho no muhamwifuza kuzoja yeme, hapo ndipo mnatamani kwenda, bene aho ngani ndio wifuza kuhaja, mali hapo nyinyi ndio mnatamani kwenda, ariko ico twifuza bene data, lakini kile ambacho tunataka, bana bacu, enyi watoto wetu, bagabo bacu, wanaume, babyeyi bacu, wazazi wetu, ico twifuza nuko twahindukira, kila ambacho tunatamani ni tukareka zirange so zacumbizo, tunaacha mienendo yetu yote, amaze tukazaja mu bwami bw'Imana, alafu tutaingia katika ufalme, tukazaja kwisharana na Kristo, tutaenda kuketi pamoja na Kristo, aho tuzoba tutazafiteka ryose, mahali ambapo tutatoka milele daima, tuzanezerwa iteka ryose, mahali tutafurahia, aho tuzishima, mahali tutafurahia, tukishimana na Kristo, tutafurahia pamoja na Kristo. Haleluya, haleluya. tukishimana na Kristo, tutafurahi pamoja na Kristo, tukishimana na Kristo, tutafurahi pamoja na Kristo. yeme nimuve muri ibyo ngibyo, enyi tokeni kwa hayo, duhindukire tureke ingeso zacu, tubadilike, tuache mienendo yetu. uzi ingeso yawe, unajua tabia yako, nanje nzi yanje, nami najua yangu, ariko duhindukire bene data, lakini tubadilike, tureke kwita kuzisi, tuwache kutazama ya ulimwengu. ivyisi ni zakanya gato nuko bahaye biduhenda, ya ulimwengu ni ya muda mfupi, ariko bizashira, lakini yataisha, bizashira, yatapita, ariko nimureke duhindukire tuve mu ngeso, lakini tubadilike, tutoke katika mienendo. Imana izatubabarira, Mungu atatusamehe, Imana iracari ku ngoma, Mungu yu pamoja, yuko kwa kiti bado, Imana ni nyembabazi, Mungu ni mwenye huruma, Imana iracari ku ngoma, Mungu yumekaa kwenye enzi bado, iracagukeneye, Mungu bado anakuhitaji. Imana ndizikunda ko abantu barimbuka, Mungu hawezi taka watu waangamie. Yona yarageze ngo abantu binene bose ngo barimbuke, Yona matarajio yake ilikuwa watu ariko wanewe Imana yari waangamie, ikunze ngo bihane, lakini Mungu alikuwa anataka watubu kugira ngo bazoje mu bwami bw'Imana, ili waingie katika ufalme wa mbingu. natwe bene data, Nasi mandugu, tuva mu ngeso zacu tugahindukira, tukitoka katika tabia zetu na tubadilike,
tukazaja mu bwami bw'Imana na tuingie katika ufalme wa mbingu. Dusabaho hilo ndilo Mungu anahitaji. Tuhindukire tuve mu ngeso yacu, tubadilike tutoke katika mienendo yetu, amaze dukorera Imana, alafu tutumikie Mungu, dukore ubushake bw'Imana, tufanye mapenzi ya Mungu, tugende nk'abana b'Imana, tutembee kama wana wa Mungu, twambare nk'abana b'Imana, tuvae kama watoto wa Mungu, tuvuge nk'abana b'Imana, tuzungumze kama watoto wa Mungu. Ahasigaye tuje mu bwami bw'Imana, kilichobaki tutaenda ufalme wa mbingu. ngaho nimwakire ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Turabashimiye mwese kubwitonzi mwagize. Tunawashukuru nyinyi wote kwa utulivu mmekuwa nao. Mwese Imana ibahe umugisha. Nyinyi wote Mungu awape baraka. Reka pastor aguruke adusoreza amateraniro. Pastor inuke tuweze kutamatisha ibada. Aheza n'abantu bose umugisha baraha. Na akiwapa watu wote baraka. Tuweze kuinuka. Mwaguruke kugira ngo dusengane. Mana yo kwizerwa, Mana